Hi everyone, welcome back to my channel. Ka channel la kala welcome le chu. Ka vlog ka kala continue thelo wa chanchu englo. Ka phone ka achia Apple i kera ka pe ya chon tu na do sin chawa englo. Going to Taiwan Delhi dai do. Delhi area da ason rawasura masika nomna hen asur lo. Ka shilo janve la hen asur karinga. On hai ka thomno velte hi ka fitting hi cotton ania hai kasuk zot khan englo hi atai bekin kashia chuwang chuan hai hi kan byakin ni te an hachina sukvel the ka kaba pitma chuan englo going to Delhi hi tle minat ai do ui kalkong ya chelel to kan kalkong white flag khi thô chút lên mình avot đâu lên mình nila avot cái tiếng avot cái gì lên mình mà it's better cái gì mấy ang đi cả chút cắt lên à đi cái bên chút quan làm chút hay na kan ti te in chu englo na kapakal lo ka kathum novel te kha heta kak thelo te hi heta ka kapethina englo an Manipur kan church heta ne an ka thum no chu fitting touring का पेक्टिन भैया फिटिंग कराना था इनका हो चिया है आरसा वेल ते का बोलिया हता हन केज खत कलेया Kanpachuna shipra chubang chuan half kg ka siama half kg Melvin tan chuan katana toka chuan heta thor blue tan kata shananga hi garlic ka kheme ka chuan this is ginger tea hi mizo chungin so thing soi dinge soi diklomin lo ko kamen ula tui tlem te ka telenga achan chu tian ka englo ga grind don chuan englo a grind tha theilo wa tle isliye is by tong ke ka bloga ka kalo soi pa mi lo ngai ta mula tlem te tui ka telenga heti chen vel 1 teaspoon vel chuan ga grind nang hetan chuan a dry theilo tu ka a grind proper theilo tel claim do in kushya a grind chathilo purun hi pum thum ka telenga and the going to claim in masala kan do ka ei cha ka malwin upon simple kan wain chu ka siam lo claim in aru velte ka telenga ka bengali chicken siam do na purun hi papum thum hi atok me ang ka shelo
आलू का खेमे का आलू कंतेल nga achen chu kantel lai train kan uhan chicken kan han आलू min tel sachin hai and आलू का favorite englo chomhenia मटन का सैम्पल आलू का तेल केलसा का सैम्पल आलू का तेल चोन है बफ करी वेल इंडियन स्टाइल का सैम्पल आलू का तेल अच्छा चोन मैली न पोई है ना दूर तो का आलू तेल लो चोन चिकन ही तुई कन तिंगाई लवा अच्छे इन लोग चोन मकिन तिंगा मासे है केनी मिशिंग ही दूदांदा है रंग लवा so everyone have different taste and different choices we have so he bal munir ka chingwin kavalaya bal बही कई चागल तुका चुन्हे तही का मसाला इन फ्राई में का बाल ही लेंग सेर नेन चुन ngथु नेन का बेबे nga कसिया इंग लो का थियाम अंग इन chuan hei mac atangin englo ka cosmetic kha kalaya eng kale kalo mutir don chumnia englo thil zo mac mi lawa body shop mi ponia first chuan hei englo moisturizer ania from body shop hey vitamin C glowing boosting moisturizer ania because I have oily skin ka skin oily look tuka chu wangchon hey body shop vitamin C hi kamang thina hey ka ngaya ka ngai katile hey minsuta chuan next henglo hey po hi kajal eye define kajal ania hey po hi from body shop ania henglo anka jali waterproof ania henglo अच्छा लग तो किन लो ट्राई वे तो उन्निया कोई खत का ट्राई तो चुन नेक्स्ट चुन हे ही लो ये तो देखा मैक है ही कंसीलर निया का मेकअप ते हन कंसीलर ही मैक कंसीलर कमंग छिना छंचू बॉडी शॉप को भी बॉडी शॉप में पोखान कंसीलर खा अच्छा मासे बॉडी शॉप हन अन कंपनी हो ख्यान कॉस्मेटिक हन लो डिसकंटिन्यू तो चुवांचन मैक ही कमंगा it suits me so hey kain cosmetic hi chu kan skin a suit ang hi kan hang maya hey hi this is for like 2700 rupees man ya chuan and next akan hey hi brush englo eye makeup tina brush hi kale buka hemi brush hi kale don khan dot ka soi me alawang a price ka kalau en lawa hey a price ka show off tina ni lowin englo hey brush me chu hey like 150 rupees 200 300 poi kan mang theya ma se englo like I thought hey hi englo 1500,000 vera nyang kalau ngai to an brush kha ma se kan billing zovek nu khan ke na ab brush hi ka makeup total billing kan ti khan a price ka high lo kan ban engei le am mintia a brush a price kalo and kan hemi brush cho hi 4500 rupees mananya we arab khlak to batawl tuk a price lo share le chon kalai me lo return
pekir pokha za thak bo chone ka pekir lawa a special enge special omna ka shelo hei hi hami far hi nge ni a back side hi nge ni ka shelo it just look like normal brush only ataw ka tilu tu oi next time achon ka film khur to ang out of budget ni hei hi chu chuan next a khan body shop mi eyeliner hi kalele boka hi eyeliner englo sketch eyeliner nia chen chu liquid eyeliner hi tan kone ve chon kan hoi ve chon ka ti swal pal thina chuwang chon hi tha ka ti zoga hei zong zong ka lekhan mac ka teng hi chu body shop ani hemi pathum ka lekhan chon lipstick ko hi kaleya hemi lipstick hi chu worthy is 2500 acha to a color ka lo moti ang cho color hi a nude color ania hey and a color chu hatan in muthenge thelo ko shelo hey hi nia color chu anal tho hemi kabiling tia khan hemi product pakhat pathum kali panga kachar dige 1 2 3 milo comment ula 1 2 3 4 product ka le khan hi pencil lip liner hi a free a englo hi a free min pe boka a color an nei ka phani chon nan lo nei hei ka choice ya hei hi ne color chu anal tho mase makeup hi ka tingai baklo so I don't have any idea about hey lip liner I han english stick nge ain he ka cheve lawa chu lip liner hi ka bhangai baklawa hey zong hi ni ka leya makeup then product ka chuan body shop hi thaka tizoga chanchu budget a ombuka ato baklawa in lo try ve don nia I'm going to Melvin and then Chuaga. Melvin and I think I Chuaning low. Kasudel ka fiti turin gan pea. When I munita gan opala la turin. When to Melvin and min low rive. I want a chante in avaling vea. Tuna in kan home make don. Ice cream machabele. Nice. Alum look tuk rasul se hey hi koi melvin पूरा रखा इसमें पूरा लग गया ना मेरे सूट में hey hi नया का सूट फिटिंग पूरा कवर पैक चू hey पुतले में लियांदो इन कशिया लोग हाचिन का हाचिनया हिन्या की कर ओही claim in ka titir te dawa then this is ka corset na he pe claim in ka titira chanchu hetian ka hak khan hetian halang in lo to ka bas